Da vas pitam, poštovani pratioci, da li se sećate kada je poslednji put bio uhapšen neki nemački ili vatikanski agent? Ne možete se setiti, jel tako? A zašto? Pa zato što su njihovi agenti sistematski zaštićeni poput belih medveda i naravno van dometa naših službi bezbednosti. Postavlja se onda i pragmatično pitanje. U čemu je stvarni problem i zašto se ne hapse? Problem je u tome što je obaveštena delatnost vatikansko-germanskih obaveštajnih službi potpuno legalizovana. I to veštim institucionalnim ugrađivanjem u same temelje srpske države. Na taj način navedene obaveštajne službe postale su i svojevrsne paralelne strukture moći koje decenijama unazad direktno ili indirektno utiču na funkcionisanje društveno-političkog sistema Republike Srbije. A takođe veoma perfidno utiču i na sam rad domaćih službi bezbednosti. Dakle, ovo bi načelno bili i osnovni razlozi zašto se vatikansko-germanska agentura na teritoriji Srbije ne može i ne sme hapsiti. Ne znajući ovu duboku obaveštajnu pozadinu, pokojni Jovan Deretić smatrao je ovu legalizovanu agenturu šakom jada koju je veoma lako eliminisati. Naravno da nije bio u pravu, jer ova pod znacima navoda šaka jada još uvek sistematski ućutkuje svaki kritički pogled na njihovu antisrpsku podrivačku delatnost, posebno po liniji istorije. A to je svakako i nesumnjiva ilustracija njihove stvarne i još uvek bezbednosno podcenjene društvene moći. Dobrodošli u Prečitanu stvarnost. I veliki pozdrav svima onima koji se smatraju duhovno probuđenim. A za one koji to još uvek nisu, u uvodnom delu ovog izlaganja prezentovat ću poučnu priču Anthony de Mela, koja je preuzeta iz njegove kultne knjige pod nazivom Buđenje. Naime, u ovoj inspirativnoj priči govori se o okupiranom ili bolje rečeno ropskom stanju naše neprobuđene svesti ili duše, koja onda kao takva predstavlja svojevrsni rajski vrt za upliv brojnih manipulatora raznih boja i profila. Priča, naime, glasi ovako. Vraćao se lovac iz lova, idući tako obodom šume, ispod jednog drveta našao je jaje koje je bilo ispalo iz orlovog gnezda. Uzeo ga je i odneo kući. Kako jedna od njegovih kokošaka već ležala na jajima, podmetnuo je ispod nje i doneto orlovo jaje. I naravno, posle izvesnog vremena, mali orlić izlegao se zajedno sa ostalim pilićima i počeo da živi svoj ustaljeni kokošji život. Tako je proveo maltene ceo svoj životni vek, misleći da je i on samo jedna od brojnih kokošaka. Pri kraju njegovog života našao se na nekoj prostranoj livadi zajedno sa ostalim kokoškama i pijući vodu onako podignute glave, video je na nebu neku moćnu, njemu nepoznatu pticu koja je kraljevski lebdela oblacima. I odmah je znatiželjno pitao ostale kokoške, da li znaju kako se zove ova moćna ptica.
One su ga začuđene pogledale, rekavši: "Pa zar ne znaš, to je orao, gospodar neba." A glavni junak ove poučne priče skrušeno odgovorio: kako bi ja voleo da sam orao." Šta je poenta ove priče? Poenta je da je on sve vreme zaista i bio orao, ali eto, nije se duhovno probudio, jer mu je bilo namenski podmetnuto da je neko drugi nego što zaista jeste. Prema tome i svi šopi na Balkanu, posebno oni u susednoj Bugarskoj, o kojima se u poslednje vreme sve više govori, a uzgred rečeno do pre nekoliko godina bili su svojevrsna tabu tema, bez obzira na političku promenu imena i istorijski protok vremena, treba da imaju svest da su bili i jesu srpski orlovi i dakle neosporni deo srpskog roda ili srpskog sveta. Apostrofiram pritom da niko normalan pri ovakvom realnom stanju stvari ne zagovara i promenu tekućeg nacionalnog statusa niti šopa u Bugarskoj, niti širom Balkana. Takođe se ne zagovara ni promena postojećih granica, koje su naravno takve kakve jesu. Dakle, u datim objektivnim okolnostima treba u buduće planski raditi na jačanju svih srpsko-srpskih veza, naravno u skladu sa zajedničkim interesima i postojećim potencijalima. Međutim, mnogi srpski i bugarski građani još uvek ne znaju, jer namerno nisu adekvatno informisani, da je u skladu sa haplogrupom I2A Bugarska bila i jeste višeslojna država sastavljena od većinskih starosrba ili šopa i manjinskih asparuhovih tatarsko-mongolskih imigranata. Naime, naučno je dokazano da 55% današnje bugarske populacije čine upravo starosrbi ili šopi, da samo 20% čine naknadno doseljeni asparuhovi tatarsko-mongolski imigranti i da 25% populacije čine mešoviti brakovi kao i ostale etničke manjine koje žive u Bugarskoj. Prema tome, Bugarska je u skladu sa pomenutom haplogrupom I2A politikološki gledano svakako višeslojna država, a ne jednonacionalna kako su je vatikanske obaveštajne službe medijski promovisale u njihovoj falsifikovanoj istoriji Balkana i Evrope. U svakom slučaju, razočaravajuće je da starosrbe ili šope na teritoriji Bugarske, kao i ostale šope rasute širom Balkana, iako srpskog roda, niko od naših, pod znacima navoda, naučno objektivnih bečko-berlinskih istoričara ili javnih ličnosti ne pominje i kao sastavni ili neotuđivi deo srpskog sveta. Na taj način, svesno ili ne, oni i nadalje sprovode u praksi upravo vatikansko-germansku obaveštajnu vodeću agendu, a to je program konstantne dezintegracije srpske nacionalne supstance. Ništa bolji nisu bili i naši najpoznatiji jezikoslovci i politički lingvisti poput Vuka Karadžića, Aleksandra Belića i njima sličnih agenata od uticaja. Zašto kažem da su oni bili rodonačelnici takozvane političke lingvistike? Zato što su sve ono što je jezički bilo zajedničko u srpsko-srpskom i srpsko-slovenskom svetu uspešno i planski razjedinili i dugoročno obeskorenili. I upravo zato i Karadžić i Belić, kao tipični bečko-berlinski lingvistički konjušari, ciljno su i programirano gađali baš u drevni šopski dijalekt. Jer je on po Branislavi Božinović, Radovanu Damjanoviću i drugim eminentnim lingvistima jedina sačuvana varijanta izvornog proto-srpskog jezika. I kao takav, sasvim logično, korenje svih jezičkih korena i savremenog srpskog jezika, kao i svih poznatih jezičkih derivata u okruženju. Dakle, Vuk Karadžić je sasvim izvesno dobio obaveštajni zadatak od vatikansko-germanskih obaveštajnih službi da prilikom jezičke reforme ni slučajno ne uzme za jezičku osnovu proto-srpski šopski dijalekt. I on je od šopskog dijalekta i dakle samih starosrba ili šopa sa umišljajem pobegao
kao đavo od tamjana. Istorijska je činjenica naime da Vuk Karadžić nikada nije posetio Šopluk i da je s tim u vezi pogrešno smatrao da je šopski dijalekt mešavina srpskog i bugarskog jezika. Dakle, ovoj našoj lažnoj lingvističkoj veličini ni na pamet nije padalo da savremeni bugarski jezik u osnovi ima upravo drevni starosrpski jezik ili šopski dijalekt. Zato je i prikupljene pesme iz istočnog i zapadnog Šopluka pod nesumnjivim uticajem iz Beča i Berlina, a i zbog njegovog elementarnog neznanja štampao pod antisrpskim naslovom kao bugaštice. Sa tim u vezi neosporna je činjenica da je Srbima bila nametnuta i anacionalna, dakle progermanska reforma jezika, što više nego jasno ilustruje i besramno plagiranje poznatog nemačkog filologa Johana Adelunga. Naime, izvorni jezički aksiom piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano, nije bio Vukov, kako su nas sistematski obmanjivali kao đake, već pomenutog Johana Adelunga. Navedeno se da potvrditi i poznatim stavom Jozefa de Mestra, koji je bio član velike masonske lože Sardinije i prećutani patron Jerneja Kopitara, a koji je zapravo bio i mozak lingvističke obaveštajne operacije poznate kao reforma srpskog jezika. On naime decidno tvrdi, citiram, propast nekog naroda počinje propadanjem njegovog jezika. Kraj citata. S tim u vezi svakako da nepoznavanje zakona ne amnestira počinioca krivičnog dela. Pa tako i od lingvističkog neznanja niko ne može amnestirati i našeg izvikanog jezičkog reformatora Vuka Karadžića. U kontekstu navedenog Mario Alinei, italijanski filolog i palolingvista i autor knjige Nastanak evropskih jezika, decidno navodi da je u osnovi svih evropskih jezika bio protosrpski jezik. I dodaću kao takav i jezička osnova takozvanog bugarskog, takozvanog makedonskog, takozvanog hrvatskog, takozvanog montenegrinskog, takozvanog bosanskog i tako dalje jezika. Činjenica je takođe da je u ranoj antici srpski jezik bio dominantan i prema tome i diplomatski jezik u ondašnjem poznatom svetu. A neosporna je činjenica da je u novije vreme bio i jedan od diplomatskih jezika na turskom dvoru. I upravo ovakvim pojedincima, poput Vuka Karadžića, čija je naučna dobronamernost prema srpskom rodu još uvek pod znakom pitanja, srpska konzervativna kvazi elita sa još uvek raskošno razvijenim rajanskim mentalitetom nezasluženo diže spomenike, naziva po njima školske ustanove i daje imena brojnim ulicama. S tim u vezi da vas pitam, da li mislite da je to slučajno? Ne, nije, jer je to sastavni deo planske i dugoročne germanske neokolonizacije sveukupnog srpskog korpusa. U kontekstu navedenog, Vukov naslednik Aleksandar Belić, kao jedan od naših najpoznatijih lingvista, u svojstvu vatikanskog germanskog agenta od uticaja, samo je nastavio i dalje razvio već započetu progermansku jezičku reformu. Naime, on je potpuno u skladu sa germanskom operativnom kombinacijom Drang nach Osten, ili u prevodu Prodor na istok, planski naneo najveće legalizovano zlo centralno-balkanskim starosrbima ili šopima, deleći sa umišljajem njihov do tada jedinstveni šopski dijalekt na 3 neprirodne jezičke kvaziceline. Dakle, na timočko-prizrenski, svrljiško-zaplenski i južnomoravski. Koliko je ova Belićeva jezička podela kvazi naučna i antilingvistička, potvrđuje i notorna činjenica da niko i nikada od Šopa nije rekao da, na primjer, govori timočko-prizrenskim dijalektom ili da mu je maternji jezik južnomoravski. Svi oni, dakle, decidno potvrđuju da govore samo prepoznatljivim i jedinstvenim šopskim dijalektom. Ali eto, našao se odlično plasirani Belić da im upravo on
putem obaveštajnog lingvističkog inženjeringa objasni suštinu njihovog drevnog jezika iz kojih se navodnih delova sastoji. Naravno, dragi moji, da u podzemnoj obaveštajnoj delatnosti, kao i u ovom konkretnom primeru, nema slučajnosti. Jer je i Belić njegov doktorat napisao i odbranio baš na Nemačkom univerzitetu u Leipzigu, gde je svakako bio i vrbovan za potonji agenturni rad. Činjenica je naime da Belić kao Srbin, umesto da šopluk ujedinjuje, jer su šopi politički već bili podeljeni, on ih po tajnom obaveštajnom germanskom zadatku planski i dugoročno dalje kvazi naučno razbija, sitni i razjedinjuje. Jer su naravno upravo centralno-balkanski šopi bili smetlja planiranom germanskom prodoru na istok. Prava je sreća da u tome nije do kraja uspeo, jer njegova nenaučna geografska podala šopskog dijalekta postoji samo u našoj kvazi naučnoj literaturi i naravno nigde više. Uostalom, neosporna je činjenica da šopski dijalekt postoji svuda i na svakom mestu gde postoji šopi, bez obzira na Belićeve veštački ubačene planine, reke ili regione, koji uostalom i ne odgovaraju jezičkom faktičkom stanju na terenu. Dakle, prava lingvistička patriotska nauka nesumnjivo treba da integriše i spaja i da traži zajedničke jezičke korene i prakorene. A politička kvazi lingvistička nauka, čiji su tipični predstavnici Vuk Karadžić i Aleksandar Belić, naprotiv, i tekako ono što je milenijuma bilo jedinstveno, obaveštajno razdvaja, ruši, cepka i namerno deli. Pa neka mi sada neko od vas kaže da navedeni vatikansko-germanski agenturni duet nije nikada čuo za onu poznatu latinsku maksimu divide et impera, odnosno podeli pa vladaj. Naravno da jesu, ali su žargonski rečeno kao upotrebljivi klasični konji štajerci antisrpski vukli samo napred i samo napred. Naime, ova strateška obaveštajna ideja vodilja pripisuje se inače rimskom vojskovođi Gaj Juliju Cezaru. Ali je i pragmatični Niccolo Machiavelli i transcendenti Immanuel Kant zdušno preporučuju i svim budućim osvajačima i kolonizatorima. Sve u svemu, Aleksandar Belić je potpuno nezasluženo stekao naučni ugled na osnovu namerno prećutanog lingvističkog zločina izvršenog protiv brojne starosrpske ili šopske populacije. A naravno kolonijalna i izdajnička domaća kvazi intelektualna elita ovu njegovu podmuklu lingvističku rabotu podigla je odmah u rang pseudo-objektivne naučne delatnosti u koju se ne sme sumnjati. Činjenica je dakle da te antisrpske prodane duše nisu imale i realnu svest o tome da kada proces jezičke atomizacije jednom krene, onda je on skoro nezaustavljiv. Naime, porazna je činjenica da skoro svaki grad u jugoistočnoj Srbiji ima svoj nekakav rečnik bez spominjanja šopa i šopskog dijalekta. Takav je, na primer, i rečnik takozvanog pirotskog govora autora Dragoljuba Zlatkovića, koji je nimalo slučajno, baš zbog daljeg parcelisanja šopske jezičke supstance, dobio i antišopsku Vukovu nagradu. Zato sam mišljenja da ovakvu dezintegrišuću lingvističku podelu jedinstvenog šopskog dijalekta Aleksandra Belića treba bez pardona izbaciti iz udžbenika i stručne literature. Zašto to treba uraditi? Pre svega iz bezbednosnih razloga, jer ovako jezički i teritorijalno rascepkani i uzajamno suprotstavljeni ne samo starosrbi ili šopi, već i svi mi predstavljamo idealno testo za različite oblike dalje kolonijalne i obaveštajne okupacije. Prema tome, nema dobre lingvistike, pa i Belićeve, ako su posledice loše. A nema nikakve dvojbe, one jesu zbilja loše. Ali uprkos tome, nema prezentera o šopskom dijalektu, koji se nekritički nije pozvao baš na ovu podrivačku, nacionalnu i glupu jezičku podelu. Dakle, ljudi moji, glupost jeste neuništiva, poput atoma. Takođe, treba imati na umu
da takozvana objektivna istina u lingvistici, istoriji i sličnim društvenim naukama ne postoji. U konkretnom slučaju ne može ni postojati zato što su obaveštajni vatikansko-germanski magovi sve ono što je bilo samo u skladu sa njihovim dugoročnim interesima proglasili mudro jedinom i naučno objektivnom istinom. I to je sve do danas njihov prepoznatljivi modus operandi, koji je, nažalost, za našu domaću kvazi elitu još uvek kosmička tabu tema. Ljudi moji, kosmička tabu tema. Postoji, dakle, ili ne postoji samo nacionalni interes i s tim u vezi prećutano vešti ili ne prilagođavanje takozvane objektivne nauke pomenutom interesu. Dakle, ako kažem interes Srbije iznad svega, a kažem, da li sam bio dovoljno jasan? Šta je tu problem? S tim u vezi može se slobodno reći da je lingvistika i predatorska nauka i tipični primer legalizovanog intelektualnog kolonijalizma i da u tom smislu nije nimalo slučajno što se i svi poznati termini ili reči ovako ili onako etimološki i semantički svode maltene isključivo samo na latinski ili na grčki jezik. Prema tome i drevni protosrpski jezik ili savremeni šopski dijalekt još uvek se tretira kao lingvistički pašaluk kasnijim veštački stvorenim jezicima koji u osnovi, gle čuda, imaju upravo starosrpski jezik. Sve u svemu, srpska lingvistička bezbednosna kultura bukvalno se nalazi na aparatima. I ništa se ne čini kako bi se opšte stanje jezičkog samoporicanja zaustavilo ili promenilo. Zašto je to tako? Zato što i Vuk Karadžić i Aleksandar Belić, kao i čitava plejada njihovih poklonika i promotera, nisu znali i ljudi moji ne znaju ono što je bilo potpuno jasno vatikansko-germanskim obaveštajnim službama. A to je da je lingvistika zapravo svojevrsna laboratorija budućnosti. Šta to konkretno znači? To znači da je plansko preumljenje jezika i njegovo nepotrebno cepkanje i delenje zapravo samo predvorje, ponovit ću, samo predvorje budućim teritorijalnim i nacionalnim podalama. I upravo to i jeste prava istorija Srba i svih ostalih balkanskih naroda. O ovom otuđenom delu antisrpske kvazi elite naš poznati revolucionar Koča Popović, koji i sam nije bio cvećka, svojevremeno je pametno rekao sledeće, citiram: deo Srba je samo protiv onoga ko bi hteo da ih makar malo opameti i oduševljeno kliču svakome ko ih još više zaglupljuje, unazađuje i unosrećuje. Ponovit ću ovo, dragi moji, zaslužuje pažnju. Deo Srba je samo protiv onoga ko bi hteo da ih makar malo opameti i oduševljeno kliču svakome ko ih još više zaglupljuje, unazađuje i unesrećuje. Žalosno je što je ovaj deo Srba, kaže dalje Popović, u civilizacijskom i kulturološkom pogledu ostao na nivou na kome su bili još pre 100 godina. Oni, dakle, nisu u sukobu sa naučnim svetom, već sa samim sobom. Kraj citata. Šta je onda posledica ovakvog realnog stanja stvari? Dakle, odlično procenjujući ovu našu busogrudnu palenačku karakternu crtu, vatikansko-germanske obaveštajne službe računale su na to da će sve ono što one budu plasirale, ili kako se kaže, dolazi sa zapada, naša infantilna kvazi intelektualna elita gutati bez ikakve kritičke svesti i patriotske kritičke distance. I upravo se tako bez ikakvog nacionalnog samopoštovanja i dogodilo. Jesmo li progutali idiotsko doseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo? Jesmo. Jesmo li progutali i vatikanske agente od uticaja braću Ćirila i Metodija kao slovenske prosvetitelje? Jesmo. Jesmo li prihvatili da je Stefan II. Nemanjić navodno prvi prvovenčan papskom krunom? Naravno da jesmo. I tako dalje, i tako dalje. I da ne nabrajam dalje, jer je i naša bezbednosna bruka pregolema. Dragi moji, da li se umeđu vremenu nešto promenilo? Ne, nije. Međutim, za razliku od vrbovanog i Srbima odlično plasiranog Aleksandra Belića, njegov uslovno rečeno kolega, bugarski književnik i političar
Petar ili Petko Slavejkov, pokazujući dužno poštovanje prema Šopima i Šopluku, s pravom je smatrao da je šopski dijalekt jedinstven i da mu se jezički centar nalazi u staroplaninskom pirotskom kraju. Prema tome, Slavejkov je odlično razumeo da je jezik dinamičan fenomen i da je sasvim normalno da je isprepleten različitim varijacijama i podvarijacijama. Ali naravno, on ih nije delio, niti je potpaljivao minorne razlike poput Belića, već ih je sasvim svesno okupio ispod jedinstvenog šopskog jezičkog krova. Sada, veoma je bitno u ovom kontekstu podvući kao dalju ilustraciju srpske naivnosti i našu dobro poznatu bezbednosnu nekulturu. S tim u vezi postavlja se i sasvim racionalno pitanje. Ko je imao koristi od ove podmukle antisrpske jezičke podele šopskog dijalekta? Šopi svakako nisu, jer je nisu ni tražili. Dakle, korist su imale samo vatikansko-germanske obaveštajne službe i naravno i sam Aleksandar Belić. Naime, pomenuti je kao vatikansko-germanski agent od uticaja, ili bolje rečeno klasična obaveštajna krtica, znalački bio ugrađen i planski podmetnut delu intelektualno inferiornih Srba kao vrhunski filolog, rektor Beogradskog univerziteta, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti i član mnogih drugih akademskih i naučnih struktura. Tako je dakle sasvim legalno i legalizovano sve vreme zapravo radio protiv dugoročnih srpskih nacionalnih interesa. Prema tome sledi zapitanost. Da li srpska kvazi intelektualna elita može uopšte da shvati ovu i ovakvu obaveštajnu stvarnost? Jer, citiram, nema opasnijih budala od pametnih budala. Kraj citata. Kako je međutim za većinu njih više puta apostrofirana bezbednosna kultura u bukvalnom smislu te reči špansko selo, nadam se da će bolje razumeti sledeću komparaciju. U Indiji, dragi moji pametnjakovići, još uvek postoje svete krave, a samo u Srbiji i nigde više u svetu postoje bečko-berlinski sveti volovi koji su još uvek obaveštajno nedodirljivi i izvan svake bezbednosne sumnje. Da li sam ovog puta bio konkretan i jasan? Napominjem da je ovom reprezentativnom dvojcu, dakle Karadžiću i Beliću, sa nesumnjivim bečko-berlinskim kormilarom iz senke još manje bila poznata i konkretna uloga Vatikana i vatikanskih obaveštajnih službi u konstituisanju same bugarske države. S tim u vezi namerno se prećutkuje da je i proces viševekovne nasilne bugarizacije starosrba ili šopa u novokomponovane Bugare bio legalizovan upravo i modifikovanjem starosrpskog jezika ili šopskog dijalekta u takozvani bugarski jezik. Dakle, ako je jezik biće jednog naroda ili plemena, a svakako jeste, onda je jasno da je u ovom slučaju reč o planskoj dezintegraciji starosrpskog ili šopskog bića. A sa tim u vezi zanimljivo je navesti da je tek u prvoj polovini 19. veka Neofit Rilski napisao bugarsku gramatiku i to na osnovu takozvanog severoistočnog bugarskog narečja ili tačnije rečeno čistokrvnog šopskog dijalekta. Međutim, sve ono što je uradio Vatikan, ponovit ću, na planu stvaranja takozvanog bugarskog jezika i bugarske državnosti, kao i na planu kumovanja bugarskom imenu, a da se vlasti ne dosete odakle i kakvi obaveštajni vetrovi duvaju, bilo je u lažnim bečko-berlinskim istorijama tendenciozno pripisano Asparuhovim tatarsko-mongolskim imigrantima. Ilustracije radi, tako su Asparuhovi tatarsko-mongolski imigranti, iako klasično nomadskog pleme, dakle lutalice i pljačkaši, kao poslušni vatikanski miljenici bili prezentovani u našoj i evropskoj istorijskoj literaturi kao državotvorne junačine. A zatečeni neposlušni starosrbi ili šopi, dakle starosedioci, bili su međutim opisani kao kukavne šonje koji eto vazda vezu nekakve Vilerove goblene.
i koje, dakle, neko drugi, u konkretnom slučaju gologuzi, imigranti, Asparuhovi Bugari, treba da organizuju, vode i predvode. Mislite li, dragi moji, da je ovo slučajno? E pa nije. Postavlja se stoga i pragmatično pitanje: zašto su, dakle, starosrbi ili šopi na teritoriji današnje Bugarske bili tretirani kao remetilački faktor? Evo i konkretnog odgovora, koji naši istoričari bečko-berlinske provenijencije namerno prećutkuju. Dakle, iz prostog razloga što kao autohtoni na Balkanu, starosrbi ili šopi nisu prihvatili dominaciju nadirućeg hrišćanstva. A nisu jer su imali svoju drevnu veru, koju prepoznajemo pod mnogim imenima, kao starosrpsku, srboslovensku, vetsku, rodnu veru, bogumilsku veru i tako dalje i tako dalje. Međutim, kako god se nazivala ova drevna prehrišćanska vera, nažalost lažljivih i tendencioznih pravoslavnih teologa, ona nije imala nikakvih sličnosti ni u pojedinostima, ni u celini sa tuđinskim i jevrejskim silom nametnutim hrišćanstvom. Iz navedenih razloga Vatikan je svoj interesni oslonac našao u pridošlim i verski ambivalentnim Asparuhovim Bugarima. Zato im je i dao verski, ratnički i politički primat u odnosu na starosedeoce, odnosno starosrbe ili šope. I taj podzemni politički proces iza kulisa traje sve do danas. Evo i konkretnog primjera. Naš poznati književnik Svetislav Basara u jednoj od njegovih brojnih kolumni, verovatno nesvesno, ponovio je istorijsku mantru bečko-berlinske škole i kaže, citiram: Bugari su, recimo, bili pleme turansko-tatarskog porekla, koje je očas posla pokorilo slovenski živalj. Dodaću, jer su u skladu sa Vatikanskom matricom navodno bili ratnici nad ratnicima, naravno kada bi se zajebavali. Ali koje je za manje od 50 godina zaboravilo svoj jezik. Dodaću opet, nisu zaboravili, jer im je Vatikan silom nametnuo i šopski dijalekt kao bugarski jezik, i šopsku teritoriju kao bugarsku teritoriju i na kraju i samu takozvanu bugarsku državu. Istopilo se, kaže dalje Basara, sa slovenskim življem. E pa nikada se, gospodine Basara, nisu stopili sa slovenskim, odnosno da budem jasan, srpskim življem. Jer sve do danas, od Sofije pa prema Crnom moru, još uvek su prisutni samo kosovoki mali i zdepasti Tatari. Od Bugara je tako ostalo samo ime, kaže na kraju Basara. I naravno, opet nije u pravu, jer su Asparuhovim Tatarima i ime dali vatikanski geostratezi, želeći da bukvalno taktički i dugoročno ukline Srbiju. Sa istoka, dakle, Ugarima ili Bugarima, a sa severa takođe Ugarima ili Mađarima. Prema tome, strateški gledano, odličan potez Vatikana, koga u kontekstu nastanka bugarske države ne pominje ni inostrana bečko-berlinska istorijska škola, a ni naša domaća ili zvanična antisrpska istorijska škola. Ali, da budem još jasniji svim mojim pratiocima, Vatikan je u to davno vreme bio, ljudi moji, isto što i danas Amerika i NATO pakt. I kako je primjera radi sada stvorena lažna država Kosovo Republik. Na potpuno isti metodološki način stvorena je bila i bugarska država. Dakle, otkidanjem i okupacijom dela srpske teritorije. Prema tome, na opisani način pokušano je da se geostrateški i geopolitički sakrije da je Bugarska zapravo dvoslojna, veštačka, vatikanska tvorevina koja je dugoročno pozicionirana baš u funkciji vatikanskih, geostrateških, geopolitičkih i geoverskih interesa prema Srbiji. Navedeno se lako može ilustrovati i sledećom činjenicom. Naime, kada god treba izvršiti politički pritisak na Srbiju, vatikanske obaveštajne službe, najčešće u sadejstvu sa germanskim obaveštajnim službama, planski podsećaju Bugarsku ili Mađarsku da ažuriraju njihove dobro poznate velikobugarske ili velikomađarske teritorijalne i druge pretenzije prema Srbiji i naravno
navodno prijateljska Bugarska ili Mađarska, poput đaka prvaka, to podanički izvršavaju sve do danas. Bez obzira što su jedni kao navodni odani katolici i bliži Vatikanu, a ovi drugi navodni pravoslavci i kao nemaju nikakve veze sa Vatikanom. Međutim, suštinski gledano, Vatikanu je njihova verska opredeljenost oduvek bila beznačajna, jer su i jedni i drugi bukvalno plasirani iz njenog obaveštajnog šešira. I važno je samo da su poslušni, disciplinovani i odani dugoročnim vatikanskim interesima. Da li sam i koliko u pravu? Evo i konkretnog istorijskog primjera. Naime, prilikom dobijanja autokefalnosti Bugarske crkve 1850. godine, Ali Paša je u prigodnom govoru naglasio etničku srodnost Turaka i Asparuhovih Bugara. Dakle, ne etnička srodnost sa starosrbima i šopima, nego samo sa Asparuhovim Bugarima, kao i etničku srodnost Turaka i Ugara, odnosno Mađara. Upravo iz navedenih razloga i sami starosrbi ili šopi u Bugarskoj, na Balkanu i u Evropi trebalo bi da shvate da je došlo vreme da se i oni zbog ukupne bezbednosne situacije u svetu probude i trgnu, jer iako sada imaju nova politička imena, svakako etnički, genetski, jezički i kulturološki spadaju nesumnjivo ili pripadaju nesumnjivo drevnom srpskom rodu ili srpskom svetu. Zanimljivo je navesti da i pored očiglednih istorijskih, lingvističkih, genetskih i tako dalje dokaza brojnih autora o bugarizaciji starosrba ili šopa, takozvane srpske elite uporno ćute. I naravno smeta im i samo pominjanje da i šopi kao prećutani jezički koren srpstva pripadaju srpskom svetu. Postavlja se pitanje zašto? Zato što štite pre svega njihove lične, a ne srpske nacionalne interese. Istorijska je činjenica naime da je deo takozvane srpske elite oduvek bio i jeste antisrpski raspoložen, jer su neotuđivi deo kolonijalnog vaspitno-obrazovnog paradoksa o kome se opet bezbednosno ćuti. Kako se on manifestuje u praksi? Pa na taj način što se strateška vizija srpskog vaspitno-obrazovnog sistema ne prilagođava patriotskim i bezbednosnim potrebama sekularne države Srbije, već se permanentno prilagođava verskim potrebama tuđinskog i jevrejskog hrišćanstva. I konkretno rečeno, njihovoj odlično obaveštajno plasiranoj pravoslavnoj ekspozituri, koju, nažalost, verujući deo srpske populacije još uvek naivno i nekritički smatra pod znacima navoda našim. Takođe se srpski vaspitno-obrazovni sistem konstantno prilagođava i potrebama inostranih privrednih investitora, a posebno brojnim germanskim kompanijama. I dok u oblasti obrazovanja, kroz prizmu pisanja i štampanja navodno naših udžbenika, germanske obaveštajne službe učestvuju najdirektnije, interese vatikanskih obaveštajnih službi, u konkretnom slučaju na teritoriji Srbije, poslušno zastupaju hrvatska i slovenačka obaveštajna služba. I kako dakle pod znacima navoda naša pravoslavna vera, kao i pod znacima navoda naša privreda imaju klasičnu kolonijalnu osnovu, shodno tome i vaspitanje naše dece, kao i naših takozvanih elita, jeste u kolonijalnom ili neokolonijalnom duhu. S tim u vezi treba svakako znati da je u bezbednosnoj arhitekturi jedne zemlje, pa i naše Srbije, obrazovni sistem strateška društvena delatnost kojom se određuje budućnost mnogih generacija, kao u ostalom i same srpske države. Međutim, ukupno stanje je upravo ovakvo kakvo jeste, dakle kolonijalno. Da vas pitam, poštovani pratioci, da li se sećate kada je poslednji put bio uhapšen neki nemački ili vatikanski agent? Ne možete se setiti, jel tako? A zašto?
Pa zato što su njihovi agenti sistematski zaštićeni poput belih medveda i naravno van dometa naših službi bezbednosti. Postavlja se onda i pragmatično pitanje. U čemu je stvarni problem i zašto se ne hapse? Problem je u tome što je obaveštena delatnost vatikansko-germanskih obaveštajnih službi potpuno legalizovana. I to veštim institucionalnim ugrađivanjem u same temelje srpske države. Na taj način navedene obaveštajne službe postale su i svojevrsne paralelne strukture moći koje decenijama unazad direktno ili indirektno utiču na funkcionisanje društveno-političkog sistema Republike Srbije. A takođe veoma perfidno utiču i na sam rad domaćih službi bezbednosti. Dakle, ovo bi načelno bili i osnovni razlozi zašto se vatikansko-germanska agentura na teritoriji Srbije ne može i ne sme hapsiti. Ne znajući ovu duboku obaveštajnu pozadinu, pokojni Jovan Deretić smatrao je ovu legalizovanu agenturu šakom jada koju je veoma lako eliminisati. Naravno da nije bio u pravu, jer ova pod znacima navoda šaka jada još uvek sistematski ućutkuje svaki kritički pogled na njihovu antisrpsku podrivačku delatnost, posebno po liniji istorije. A to je svakako i nesumnjiva ilustracija njihove stvarne i još uvek bezbednosno podcenjene društvene moći. Pogledajmo zato kako su se konkretno, kada i na koji način vatikanske obaveštajne službe ugradile u srpsku državnu strukturu. Planski su bile ugrađene i legalizovane još davne 1217. godine. Kada je Stefan II. Nemanjić, poznat i kao pravovenčani, sve busujući se u srpske pravoslavne grudi, primio rimokatoličku krunu od vatikanskog pape Honorija III. I tom prilikom, razume se, izgubili smo tradicionalnu versku samostalnost o kojoj se naravno ne sme javno govoriti. Međutim, jedan od krucijalnih dokaza te naše izgubljene verske samostalnosti vidno postoji sve do danas. Naime, na grbu Republike Srbije, iznad dvoglavog belog orla, još uvek se nalazi replika pomenute papske krune, koju je svojevremeno dobio Stefan Pravovenčani kao znak srpske državnosti i vatikanske verske supremacije. To je zapravo i pravi odgovor na često postavljeno pitanje mnogih znatiželjnih pratioca zašto Srbija, koja zvanično ima republikansko uređenje, ima na nacionalnom grbu monarhističku krunu. E pa, dragi moji, nije reč o monarhističkoj, već o prećutanoj papskoj kruni. Uostalom, kao dokaz da sve ovo navedeno nije nikakva slučajnost, treba se podsjetiti i da u prepisci između rimskog pape Honorija III. I Stefana II. Nemanjića, koji se, da budem potpuno jasan, pravovenčao upravo sa papskom rimokatoličkom kraljevskom krunom, jasno stoji njegova servilna rečenica upućena papskoj kuriji. Citiram: "Ja sam vaš ponizni sluga." Čiji je, dakle, ponizni sluga bio navodno pravoslavni Stefan II. Nemanjić, pa naravno odani sluga neprijateljskoj i suparničkoj rimskoj kuriji ili Vatikanu. A sada obratite pažnju, molim vas, i na sledeću versku bezbednosnu podmetačinu. Elem, taj isti Vatikan preko ucenjenih srpskih velikaša i vladara, njihove planski izgrađene crkve, manastire i druge verske objekte, koje su naravno naivni Srbi smatrali i još uvek smatraju bogougodnim zadužbinama, Vatikan je zapravo planski i organizovano pretvorio u obaveštajno-operativne punktove koji iza verskog oreola besprekorno funkcionišu sve do danas. Mala digresija. A poznato je, na primjer, da je kralj Milutin bio navodno toliko pobožan i toliko odan pravoslavlju da je iza sebe ostavio preko 60 hrišćanskih objekata. I eto i indirektnog odgovora zašto je baš kralj Milutin bio jedan od najuspešnijih srednjovekovnih srpskih vladara.
i zašto ga je Dante Alighieri u njegovoj božanstvenoj komediji, koja još uvek traje, smestio u 8. krug pakla? Pa zato što mu je svemoćni Vatikan tajno duvao u kraljevska leđa. Jer što je više bilo pravoslavnih hrišćanskih objekata, više je bilo i operativnih vatikanskih obaveštajnih punktova. Ponovit ću opet pitanje. Da li sam ovog puta bio dovoljno jasan? Da su pomenuta papska kruna, kao i sam papa, još uvek dominantni u srpskom pravoslavlju, dokazuje i videoklip na YouTube kanalu u kome sadašnji patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Porfirije, nimalo slučajno takođe ponizno ljubi ruku po glavaru Rimokatoličke crkve, Francisku ili Franji. Dakle, tek da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Napominjem zainteresujem pratiocima da treba ukucati Porfirije ljubi papi ruku. A ono višedecenijsko femkanje oko toga, da li papa treba da poseti Srbiju ili ne, pa to je najobičniji verski igrokaz za maloletnu decu do 8 godina. Uostalom, kada je to gospodar tražio od verskog sluge dozvolu za bilo koju i bilo kakvu posetu. Prema tome, specijalne verske veze između pod znacima navoda naše pravoslavne crkve i Vatikana svakako postoje. Svidjelo se to izmanipulisanim pravoslavnim vernicima ili ne. Navedeno versko stanje u celosti potvrđuje i stara šopska legenda o nasilnoj smrti Svetog Save Nemanjića. Kakva je dakle bila konkretna uloga Vatikana u ovom nedovoljno istraženom misterioznom slučaju? U ovoj legendi o nasilnoj smrti Svetog Save Nemanjića, koju su sačuvali samo starosrbi ili šopi, govori se o tome da Sveti Sava po povratku iz Svete zemlje nije umro prirodnom smrću u nekadašnjem srpskom, a sada bugarskom gradu Velikom Trnovu. Već su ga po nalogu upravo iz Vatikana otrovali poslušni Asparuhovi tatarsko-mongolski Bugari, koji je bio osnovni motiv Vatikana da otruje Svetog Savu Nemanjića. Svakako, sprečavanje daljeg rasta njegovog velikog ugleda među šopima hrišćanima, koji su već bili silom primorani da budu u sastavu bugarske države. A za Vatikan bi eventualno ujedinjenje šopa u Bugarskoj sa šopima u Srbiji pod Svetisavljenim žezlom, koji je u to vreme bio nesumnjivi srpski kohezioni faktor, značilo i kraj njihove veštačke bugarske državne tvorevine. I zato je Sveti Sava 1236. godine morao biti planski uklonjen sa javne scene. A njegove kosti kasnije ciljno su spaljene 1594. godine kako se ne bi otkrio pravi uzrok njegove prerane smrti. Ako nekog od pratioca zanima više o ovom prećutanom istorijskom događaju, može da pogleda i videoklip na YouTube kanalu pod nazivom Vatikansko-romejske obaveštajne službe i Sveti Savino trovanje u Bugarskoj. U svakom slučaju, od Svetog Save Nemanjića pa sve do Aleksandra Stambolijskog, svi oni koji su se zalagali za ujedinjenje šopa sa jedne i sa druge strane granice, nestali su nimalo slučajno sa lica zemlje. A sada da pogledamo zajedno kada su se i kako germanske obaveštajne službe perfidno uradile u same temelje srpske države. Dakle, germanske obaveštajne službe legalizovale su operativnu delatnost protiv Srba i ostalih balkanskih naroda još na poznatom Berlinskom kongresu održanom 1878. godine. I to putem odlično plasiranog masonskog matris programa o takozvanim nezavisnim državama. Međutim, srpska ondašnja politička elita, provincijski impresionirana navodnom nezavisnošću i međunarodnim priznanjem, a naravno bez elementarne bezbednosne svesti, nije to ni primetila. A kako i da primeti kada su u kontekstu navedenog i naši poznati istoričari, na primer Jovan Rajić i Zaharije Orfelin, pisali i štampali istoriju Srba nimalo slučajno, baš pod patronatom germanske obaveštajne službe.
A kako i da primete, kada je malo poznato srpskoj javnosti da je i Jovan Ristić, glavni srpski pregovarač na pomenutom Berlinskom kongresu iz 1878. godine, doktorirao opet nimalo slučajno na poznatom Heidelbergovom univerzitetu u Nemačkoj. I šta mislite, dragi moji? Čije je on onda zapravo interese zastupao na održanom Berlinskom kongresu? Hajde, odgovorite sami. Sve u svemu, Germanima se takozvano obaveštajno intelektualno investiranje itekako isplatilo za kasnije ekonomsko investiranje koje je zapravo u politikološkoj praksi i opšte prihvaćeni oblik trajne kolonijalne zavisnosti. Sada, kako bi se sakrilo da su germanske obaveštajne službe više nego uspešno legalizovale njihovu antisrpsku delatnost, propagandno veoma vešto srpskoj javnosti i srpskoj infantilnoj političkoj eliti na zidu Platonove pećine ovaj germanski ofanzivni obaveštajni prodor koji traje sve do danas projektovan je dijametralno suprotno, kao nacionalna pobeda. Eto, i Srbi su dobili najzad nezavisnost. Eto, i Srbi su dobili samostalnost. I naravno, i Srbi su postali međunarodno priznata država. Slavila je dakle cela Srbija. Manijakalni kralj Milan, kome su seks i kocka bile važnije od Srbije, naredio je da se sa Kalemegdanske tvrđave ispale 12 topovskih plotuna. Zašto baš 12? Zato što 12 plotuna plus kralj Milan daju sveti masonski broj 13. Tek da se simbolično zna pod čijem je patronatom i u čijoj režiji održan ovaj svojevrsni politički performans. Sa tim u vezi postavlja se i sasvim umesno pitanje. Šta je to što poslušni kralj Milan Obrenović i njegova naivna politička kamarila nisu razumeli, slaveći zapravo statusno nepromenjeni kolonijalni položaj Srbije? Pod 1. Nisu razumeli da izvikana država nezavisnost, ovo nezavisnost pod znacima navoda, zapravo u praksi znači bespogovorno prihvatanje postojećeg permanentnog kolonijalizma. A malo je poznato prosječnim građanima da je permanentni kolonijalizam inače i modus vivendi postojeće međunarodne zajednice, koja je, opet politikološki gledano, zapravo privatni poslovni projekat međunarodne plutokratije. Pod 2. Nisu također razumeli da u pozorišnom komadu poznatom kao nezavisnost moraju potom oskarovski da glume, da su kao nezavisni, kao samostalni i da kao sami odlučuju o vitalnim državnim i društvenim pitanjima. I pod 3. Nisu naravno razumeli da su vatikansko-germanski strateški interesi vešto već bili upakovani u obaveštajni projekat o navodnoj nezavisnosti, samostalnosti, suverenitetu itd. itd. Sada, imajući u vidu sve ovo navedeno, pogledajmo sa pristojne istorijske distance i politikološki precizno i jasno šta se zapravo zaista krije iza ovog odlično osmišljenog masonskog matris programa o navodno nezavisnim državima. Obratite pažnju, molim vas. Krije se dakle da je samo do juče istočni osmanlijski kolonijalni status Srba i ostalih balkanskih naroda mudro i pragmatično bio zamenjen zapadnim germanskim kolonijalnim statusom koji pod lažnom zastavom berlinske nezavisnosti traje sve do danas. Genijalno, zar ne? Poznato vam je svakako, poštovani pratioci, da nikada ne komentarišem dnevne političke događaje. Ali u kontekstu navedenog, politikološki gledano, sada smo svi mi, čini mi se, nemi svedoci da se putem najnovijih medicinsko-farmakoloških i ratnih zbivanja u Ukrajini metodološki odvija potpuno ista ili veoma slična neokolonijalna tranzicija. Naime, zapadni neokolonijalizam kroz planski stvorenu medijsku maglu i ratnu buku upravo se sada skretanjem pažnje na periferne stvari zamenjuje bratskim istočnim neokolonijalizmom.
Naravno da pritom treba imati na umu da su i istok i zapad samo dve strane istog kapital novčića koji ih zapravo svojom manje vidljivom trećom stranom vekovima već tajno objedinjuje. Uostalom, bili živi pa videli. Idemo dalje. I za potrebe nametanja ove masonske laži o navodnoj srpskoj državnoj nezavisnosti, samostalnosti, suverenitetu itd., uopšte prihvaćenu nacionalnu istinu, instalirani su potom i takozvani germanski Srbi ili germanofili kao ovlašćeni unutrašnji izvođači tekuće germanske obaveštajne kombinacije. I upravo iz navedenih razloga oni su obaveštajno bili i jesu pravilno raspoređeni u svim srpskim institucijama i organizacijama od posebnog društvenog značaja ili interesa. Od, na primjer, Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpske pravoslavne crkve, Matice srpske, preko katedre za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu do političkih predstavnika u organima vlasti. Naravno, njihov osnovni zadatak bio i jeste da štite germanske brojne, ekonomske i intelektualne investicije koje politikološki gledano, kao što sam već rekao, i nisu ništa drugo nego noviji ili najnoviji oblik kolonijalizma ili neokolonijalizma. Prema tome, sviđalo se to nama ili ne, Srbija je sa ostalim balkanskim državama nemačka nezvanična kolonija. I u ovom trenutku oko 70.000 do 80.000 srpskih radnika zaposleno je u nemačkim firmama. Naravno, ne treba biti vidovit pa zaključiti šta bi se sve desilo kada bi Nemačka preko noći povukla sve njene investicije. Dakle, Srbija je bukvalno pala na kolena. I to je možda jedan od osnovnih razloga zašto srpska kvazi elita još uvek servilno prihvata i lažnu državnu nezavisnost, lažno doseljavanje Slovena ili Srba na Balkansko poluostrvo, lažne slovenske prosvetitelje Ćirila i Metodija itd., kao navodne, objektivne, naučne činjenice. Uostalom i bivša kancelarka Angela Merkel nimalo slučajno na kraju svog mandata namenski je obišla i sve germanske kolonije na Balkanu, uključujući i navodno nezavisnu i suverenu Republiku Srbiju. Naravno, ovo što sam upravo rekao ne treba očekivati da vam javno kažu i naši domaći političari. I na kraju, na direktno novinarsko pitanje, zašto su se zapadne sile u to vreme predvođene upravo Nemačkom, baš na ovaj način ponašale na Berlinskom kongresu prema Srbima i ostalim balkanskim narodima, germanski publicista Norbert Reiter još direktnije odgovorio: "Mi smo vas Srbe, kaže on, i ostale balkanske narode smatrali afričkim primitivcima, koji su se sasvim slučajno našli na Balkansko poluostrvo." Dakle, mi smo okarakterisani kao primitivci i zalutali došljaci. Ali da vas podsjetim, dragi moji pratioci, kada smo mi bili Vinčansko-Lepenska prva Evropa, germanski narod, kome pripada i nadmeni gospodin Reiter, živeo je još uvek u pećinama i na Sojanicama. Tek toliko da se zna. Veliki autohtoni pozdrav i hvala što ste me gledali.